Nĩ mũingĩ itũra-inĩ rĩa Ogilgei wodi-inĩ ya Mosop gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai marĩ taũni-inĩ ya Njoro hĩndĩ ya mũrũrũngano wa thayũ kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ ũgwati wa maĩ ma sewage kuma maburoti-inĩ ma andũ kĩũmbe, ũndũ ũmwe na iganda-inĩ cia taũni ya Njoro kũrĩa gĩko gĩkĩ kĩerekeirio itũra-inĩ rĩao. Daipa zote kwangu mlango. Tumechoka, hata vile nimetokezea leo nimechoka na hiyo maji. Hiyo ni maji chafu kabisa, inaathiri mwili ya kila mtu kwa mwili. Maji yenye natufikia ni ile ya kawaida na ile sumu ya chemical. Tajiri mkubwa ya Njoro ametumaliza. Kwa nini anatumwagia sumu? Tutaishi aje tukikanyaga sumu? Hata saa hii mimi naumwa na miguu. Wamama wenzangu, ukivaa gambut inaingia kwa gambut ndani. Tunaamua tu tukanyanga chini. Sasa miguu yetu sasa haifanyi kazi. Usiku inaimba inapiga signal. Aikaria ya magĩtetia thirikari ya kaunti ya Naikuru wodi-inĩ ya Njoro kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ kwaga kwa mĩbango mĩandandũku ya gũte gĩko. Mbeleni maji ilikuwa inaingilia Kof ikipelekwa Ndarugu kutoka huko juu. Sasa hii maji zote saa maili 3, maji ya Njoro yote, sewerage system inaelekezwa Ogilgei. Na hapa hakuna septic tank ya kuja kuweka hiyo vitu. Ogilgei sio dumping site. Ogilgei sio mahali ya kuleta maji zote za sewage, sijui maji zote ambazo ziko na pampers, maji yote ambayo iko na chemicals. Ũgwati mũnene wa mĩrimũ kĩng'ethera aikaria ya kuona gĩko kĩa mũthemba wothe kĩrerekerio mĩgũnda-inĩ na mĩciĩ ya aikaria ya mwena wa Ogilgei. Mũingĩ ũrĩ na mwĩhoko ikaya rĩrĩ nĩ rĩkũiguĩka. Kitu ambacho itakuwa ni bora ni kutafuta njia mwafaka ya kudivert ile kama ni storm ama rain water idivert ende River Ndarugu, maana huko kuna mto. Hii maji irudishwe huko, hata Kadhambi kama anasikia saa hii aweze kurudisha hata hiyo upande wa Njoro, huko ni Rongai. Tunaomba kabisa, watoto wetu wameteseka, hata siku nyingine maji ilikuja mpaka kwa mlango, watoto wanarogota machungwa ile imeoza wanakula. Ngĩribotera Inooro TV kuma Ogilgei wodi-inĩ ya Mosop gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.